Laro dok tich onyo position. Laro dok tich. Laro office. Kiumeru onyo kila meru is not the solution to the problems makaga tie kwede. Laro office kiumeru onyo kila meru mano initamoni ka ina yetie office kuja chidong no jemi be loyoma la wurre yetie office kuja. Laro tich petie ginomo madong raj loyo laro tich kiumeru onyo kila meru onyo kidano mawuno akwedgi ka achiel idok gang moni onyo idok chere moni. Tich ma wan watika laro ne keken wa eni ma i planning meneko wa umeru i planning meneko wala meru piano i biego ni ka ngati mani do tago onyo dong ini implicating ngati enonyo madong ngati petie ki access mebero ki office enoni pege dong ki access me dok tich mani eno ma wuno larni chide i biego ni no de tiego pego pa kaga enoni gopa. Ikom lokke kome mapol lutela me ia chuli pegi wajo bodano lokke kome tieni karika bedni wan wakoko tich ma wan machalo lep wan machalo kaga wakoko tich kon wawajo ni tich pege itwa peke tika mini wa tich chikom lok dong tieni jomatika gea wan nungu tich ene lutino wa ma chwingi chol madonge bigoni ka dong pe gien chimiru ngato mo dong pe obed bene kitich ka dong pe gien chimiru ngato mo ne dong pe oberi office chi dong miru ngato mo ne pe lwago ye pe lwago ma pe lwago ti kwede ka dong pe gien ini tamani gini dong ka pe in unyoka dong pe won chi dong tuara oberu peke lakini lok charo li eni ke tam charo li eni ena yo wego pol dano wa karika bedi lutino wa ma okwano duong pol lutino wa pege i dok tich pila kitian lok eni tam charo mo karolaju ni kapedong wan kapedong an si tuaro beru peke tuara choro la rok mo ata yo chero iye kombere chawani da tie matek to twal i offices mapadi padi malo tiano leb tie kalaro ne ikingi kekengi la bolle i NRM kombere chawani i NRM kombere chawani watie kitam charo ma upong ni chwing dano mainoni ngat maumine ayoluo ni umera bin watiyu ka achiel wek wakonyo pajo joma kiluongi aluo me bino me konyo kolu wurigi matie office wek nen kit me konyo pajo komre chawan gubino kalweny me woto lumigi gi oki office kan ne ko gitie bene ne ko gi ka dong pegi ye a unyo kitim kid yo mo ke ken matwero implicating umigi gi kilo migi gi matie office o chawani wek gina ye gidon
Pian ka che gen put pia ge donyo. Ma gene taking over. Chino kony ka bino. Me teach. Ka chel. Ki lwa kany no konye pe. Umiru gene ge bin. Gibe luwiye. Ka wek gi ye ni. Dongi o. Man tam charo. Amira whiteboard wuni an machalo boss mi ko team polkare. A wachi wujeme ma wun peo neno. Dok bene peo biro ni no ana neno. Barkada kelu kamaleng. Si wundo chako ngido iye. Wan machalo leb. Umiru wa tute ketekwa. Mea chel kong. Wa penyu wiwa. Ni well teach mono. Well teach. Madano i Uganda kany mwaka ke mwaka. Teach manotie available. Maki advertising pire. In national televisions. Teach. TRD well teach. Maki advertising. Ki logo pire television. Ki logo pire radio stations. Ki choyo pire. I gajere. On your newspapers. Mapari up to Rupeng. Kongwa penyi wiwa. Teach TRD. I Uganda kany. Maki choyo pire. Mwaka ke mwaka. Ma wunu beru ngeni. Mwaka eni. Will teach. Maki choyo pire en. Mwaka manyen. Will teach. Maki bi choyo pire. Nante rombi roman. Kado penyo will teach. Maki miyo kare ke kare. Mwaka ke mwaka. Chido no tam mono miruberi wiwa. Ni Uganda kany. Tie teach mogo. Makari watuta ni ning. Tiche no pe mekwa. Erono miruwa beru ki yeyu iye. Ma in ki pajo iri ngayo ni. Tie teach mogo ka eni. Ma tiche karirong ini qualifying chalo ngo. Tiche tuta iye kwepe no. Petian lok ma bene wan pe ngayo. Ento dong teach money ma dong eni. Teach money ma dong chirong no ki uro iye dano ni. Teach ma dong chiki uro iye dano ni. Pingo wun machale lutino leb. One leb. Instead of luenyi kum la meru wekpo nong teach. Instead of luenyi kum meru wekpo nong teach. Karika bedo meru nyo la meru beno no teach odong tie office. Instead of in chair ka luenyi me wato eno ki komeni. Ki office ni. Pingo pe wachego teach ki wiwa. Iyo mamale ruam mamale. Ne kakamadong la wuru nyono iye tienego. So long as dong moje tika o pajo. Umiru indo ichi nyon tieni kama pat. No dong mete ni. Instead of one me lueny. Pian ka yini lueny me wato mero ki office. Ine ye donyo. Chino fudi. Igo icheto do. No pie medu welu teach. Mati yupi kaka. No inego meru ine de donyo. Manyurni apoko nepe. There's no difference. En wel man mano noke. Momiru. Wuno med wela medani. Wuno hotel neko jokeno. Kawe wuno donyo. No difference. In fact, no the odor worst ye. Instead me planning me wato ngaromeno ki office. Unyo timo rongula weki balti cha ngaromeno. In dong ket wine e dog teach. May neno. Jo wa put pere kwede. Tute nongo kitunkuja. Li eni dong tiki teach pede wari. Ini tute nongo kitunkuja. Pebe donki worry. Jo matika biyun manyenda ku setting their eyes. Ikom teach mukene. Manyeno nyo machon. Ma wano pe iye. Chi wano che rugage wa pongo. Tunkuja be wan. Dier be wan. Tencha be wan. Katian kanj bene wan. No much teach any weng bino gang. Li eno ni ene kita lu rock tika loe wakwede. Ten abe logo matego
ma pol lok wane obichero i WhatsApp group ma mekwa ma kilwoni Duan la bol kui. Neno ke neno kay fuk yen WhatsApp group ma ke wajani Duan la bol kui. Yano ne WhatsApp group ma ini bino lok ma beju kwe lok ma dul mo kene ni pegi loko. Lok ma wano loko pi wa kenwa ma lok pe bini wingato mo enro dok dano coping en lok ma wano loko ni ene ki chero ka loko ne forums gi. So ini bin no e Duan la bol kui. Duan la bol kui forum. Duan la bol kui WhatsApp group. Bin no Duan la bol kui platform. Wek ini no much lok. Wek don karika ngato chero ka noye en lok wama wa loko kanyi. Chero ka noye ne dong channel mapat onyo forum mapat no ine yebiru la kwa winyo ne ke kanyi. The first consumer me lokwa weko bed in ten watiki lok mategu lwen mati ota NRM kita ke yero yeme structure ki jem mo ken ma pari yema pari ben futika bino wabi logo lok ma pol i Duan la bol kui forum ana foyo